Na to zavod na licitaciji bilo 1077 hektari u 15 katastarskih opštinoh i okončeni 148 licitaciji. Osnovna ocinka, že bilo male odvolanje zacikavenih, ale postignuti visoki ceni od počatnih. Do arendi na jeden rok zakupeni kolo 400 hektari. U Bačincoch še zjavili jeden zacikaveni, ale i on odustal. U Berkasove nje bilo zacikavenih, a u Privinej glavi i Bikiću, poneže to jedna katastarska opština, jen jeden Bikićan zakupel tam teši džep. Najvekša cena postignuta u Batrovcoch za žem, ktorú jeden parast i poteraz obrabjal, 72.332 dinari po hektare. Nova licitacija po slovoh rukovoditelja Kancelariji za poljoprivredu Dejana Vučenovića u Šljizi na rok.